Margo bengi ya mwancho muligereria na inde na gukwanire andonsi ya soberete ekero bonongo kwarigania semesa ya mangana Amayia Ensa Eyemo ya bono mugoroba litukoneria ijuma chitarikine 25 omwaka omuyikegima gwechirwa 2022 nabakogendera gutubwate gwetera senchera ye mitandao buna Ndizi TV Facebook naboigo YouTube tonyole buna Ndizi TV News naboigo Twitter tobesa kweba nabogoto tweet @Ndizi TV News na kwariganire atari make kurwe mambia gwika chinse chiga igona gusabire obeime ya Ndizi TV gwika omwelio ngoira nande asegeke kikiribusyo egere nkomanyinga nararia ya guse na kwariganire Nje nigo nkoro kwa Sara Nyarangi Ontita nande nigo toko ya chaka korwa ase bunge ya Nyaribari Masaba ase ward ya Ichuni abo asaba menyi bono baburirie serikali anene gwetera ase wizara y'oburendi bwaime koreta abanyanyimbo ase getasenie kiya kigima ase nsemeyo ya Ichuni ekikyanyara ko bagikwagachwa no mubunge bwensemeyo Ezekiel Machogu abo ase baburirie serikali koreta abanyanyimbo elio kwenekia oburendi egetasenie kyo nigo kiagachwa wetera asebesa ya CDF Una injomo ngino yomo ngotara ngoika mwana sadisa ngoika nyomba korumara goba to kore patroli ngoika chinsechu bono twanyora abande abali bande nkonyotora abasaria ingobwate merero intuntu bwate nyono omoro ntobwate nyone etoji toko itutana toko irusi nyomba chito toko lenda security gaiga chitibi tobegete nyomba bairire una moisonde mbaga chitibi kurwa abantu bango chukwa kunga ikaba ngina bale maire toko chukoyo koire rubo tukaba muri abale bibago bato chatiri se basariri abana baito Bona tu abegete polisi ega iga tokonye ayo minto machagwa gachaga tu agachira tuararire ya erire tokane tiyo bokonye kiaera munanje bwana ke sona abaibie bago charo ko bokiba no bago tamira gocha bana tindi ko nyara kora no ne tora abana boka bane bakora bitokora na abana nyombe sengenje yo bwoba abasika abaibi bago chabato chandete none kero to wendo to kore biasara bito para etoko nyakuto kora no bwobe kiara ntubwati security bana tuale ko boli ayo minto matiang koranje bwanje to igorere polisi eye ligara to nyore security isaine none biasara to rero bana abantu baichuni twachira moga esaulie obuya bwachita stolega ase kenyoro gyeito gyechuni umweshimiwa Machogu nabachita agatoroserie police station eko era konyatu achandikire police station keroko enda keroka korwa ogotegwende oripotira masha na ramasha ye gerare kuruga bono rene ntu to request to kaleterwe police station yanga ko yachiranga inki gose baganyete tara igurwa egente kenene to go sabase lituko lyalero pi police ye igurwe eliende litokole ki abasigari babekwa banyalko bagotokonye geko era mangani insecurity ne bintu byicho irega abanafunzi bagwetana abange tokomanya abande na kibale chitibi cyasirire ko nyomba cyeitoga igo twale gosaba omweshimiwa CS Interior Dr. Matiangi anyalko bagakoleta abasigari esobwango monase police Nomo chief wensemo ya Nyacheki aseleta Beatrice Kemunto amano mokonyo ye aseleta Roslyn Richard nigo baboririe abamenyi bense meyo gutiga gutumeka amarwa
na kuyaenga abwase amarwaro rekanire goichura asensemeyo niko boigo basemire abantu kubwatia amachiko yo gutanga uburuire bwa COVID-19 ayo abantu banyare ko bakweba chinga kechicho niko boigo baburiria bamenyi kurwa sensemeyo ya nyacheki wesokia sobonge na kwelikia buna abaki chikura niko baburiria abantu wesokia na kwelikia buna abaki chikura asengencho buna abantu bano niko bangire wesokia na kwelikia niko baya kwa naya asomo yegabwo matanga ayamo asensemo ya burangi ensemo ya bubasi chikabi cyewo cyenchibwa bari batageta ko cyenchibwe bituo mbaganda yatako gamba na mabusa tegetomanya rituko tomareta ari nyecheki koserio kebeni mojenjerie ebituo roro igone rituko tokorija tobachencheria eiba eke bana nengubo yao konya andos moishame na kumeti korora maswati wasini nawa muraba nene bari amachuma batakuwa teki band abantu nasire baraba nyina bagatuma bagaka para una bageke teki para umba korteki ndebangete bakita fadari engakie band bana just 1 week eke banda bakoreki geche muchia samoro genda bebete ege ndongere president ye kan tege ko ngamaru abasubati mbare usana abasubati to kubara ko usana yangina para we rure ngatika ba oni amaru akarwa ko ndere oni amaru oka tigako oni bintu birenga wana ntaka takaba tebiga abantu baitana gitara abana bari kimaba sakaratina mai kimaba nyanga ngeje ara ko kurati yo ko bwata pero rama tayo ma ko mai ngeje ara ko sawa to enya so ara ko kwara tegara wana wita bari yo kana mwa ora mane ngeje yo karati wango igala saja mama tiko kwera seita ala saja ko saja wango ita baba to ko karati bakuete ka kita fadali ala saja wango karati ntoba anjete na namba karati mbara igobona twabaga kabaito chinga kichingisha nande ari bakonyama onyamaru cyabo kigutwitira baga kabaito kanga batege totinde tabantu barenga babere basema tato no muteneneri bw'ekigo solia se county ya Nyamira omusubati Dr. Grace Nyamongo nigatebire bono libagandiro asabana basaye wesokia na kwelikia weseko gosoreria chitimu ao ase county eyo na korokia ebiego byabo ase chigosoli nigatebire bono ne chinga kicheikire ase chiserikali che county kubwaterana na gukinia ebiegwa nigoya kwa naya chinga kibaumerana no mulikyo ito Captain 001 Ndemo Steven. Ntubwate eke gugio kominyoka ekenene sana asi Nyamira na sigusiyengima ibo ntu esireria ntubwate egento keritoganetie noko be kuchinguru noko be kabana baitu chinguru noko basemye agere bakoromuke ntubwate kegwa ntubwate mbengia ntubwate ebigorebia asibaranyari ngo kora practice igo eketa igento kebwa yani gento torasireria igo nabo tukona kubasemania nabo tugosemania genderera ekiagera ekero abasaye baito bagosoa sichinkoyo obagotiga gutina sikipara ekiagera gento nkere bagokora igo emecheso buneye ige korusi birengereri byabo asogo ikaransa tu muntu bendo karansa sparense moberororo atari gokora kende mpaka morogoba bansa kubango obusaria igo chinko ne gento kiamana bongo tanga sports ne gento kiamana iganda ke daktari abande mbaramanya mono indi bono daktari asoete ese serikali ya Nyamira county buna ko mo waziri w'ekigosoli etamwe ntanga ne tamwe ya kabiri gusimu akakienda ke na kisafari yako babono mo waziri w'ekigosoli yabeire unaswa etamwe ya kabiri kerego chikohera umwako yoera o 2021 umutinyo kabiri after serikali yomuske amosnyeribo abwatirito baada yo okorara ko omugavana Nyagarama
Metinye tigarete serikali imenya kutenda sobo chole bonene meke sana inze metinye 5 nemo ndwenda sobo chole bonene buguchiko bwati takisaba tukaya tigire makeigo aroche inki muranya mero belikiri bono mubegete mugochi serikali to chwande sobo chole bonene mero belikiri mubegete kuruense mu yechigo sori ama tukaya makeiga tigire chigo sori ngokora tore marathon bwangoiga ngokora tore marathon asichigo sori ngokora tore egeti kiamanga serikali ye antutaraika sobo chole igo ina achievement yenene ase serikali yo musikenya libo ayabona Dr. Grace Nyamongo ngiro tako oinyoru uno mu waziri w'ekigosori mwana mwana nse mu y'ekigosori imanyamira county nimete nabora batara yo musubati mutangani kobekerwe kukyo mu waziri w'ekigosori ngiro tako oinyoru na kerokyo esabantu banyamira bune mu waziri w'ekigosori mbia mono nate banga nturi gwetachira lakini ngo tezinya ningi nyorwe nantu akorete chi sports Nyamira county ngima okay naende tukokora ni marathon naru ningi nyorwe ekaro narenge ase ekerogeke ntu akorete sports tukakora naende tuakorete marathon naende bari barambwati babwaterere igo sport na barimi bekemerie chae korwase factory ogembo nigo banyora maigerio igoro yekemerie kyo eriogokinia ensemo yoboremi asorogongo rwaito rwagusi umunyakero gobwekyombe kyo gia KTDA David Ojoho nigo baigaru baseme gochia sabaremi kobwatia gosimeka ekemerie kyo asobonge unenchereye moyo kwenyorera engeria. Kwanza ni kuhakikisha kwamba tunatafuta pesa ama tunahakikisha majani chai ya mkulima inapata pesa inayofaa ili waweze kuendelea na maisha yao. Hiyo tumefanya kupitia reserve price ambao tumeweka na tumefanya mabadiliko kule katika mnanda ambao auction yetu na tunaweza ongea hapa within 6 months tumeweza kupata mabadiliko. Tumeonyesha those education, kuna graduation ambayo ilikuwa tumekuwa na vikundi viwili ambao wamekuwa wakisomeshwa nia vile wanaweza endeleza those projects. Na tunasema hii ikuwe ni jambo tu ya as a project ambayo itasaidia watu wakulima wengine kujifunza kama wao na waweze kwenda kwa community na tuendeleze pamoja. No muraibwenso moske Huru Kenyatta nigaenekia okobwekwa gwese ikwo bwamo bwamagenderero gati ya Kenya ne kiombe kia European Union ase okoigwana kwa magenderero ao abuno bolendi obolemi amo obonchoreria naboigo gokinia uchumi ese yeyo nigo yabekwa asamagacho enyumba ya State House no mawaziri bwa mangana yechinse cheisiko omosubati Rachel Omamo. No mokonyi bo moraibwense William Ruto omoraiwe kiama kia ANC Musalia Mudavadi no moraiwe kiama kia Ford Kenya Moses Wetangula nigolero balinga sensemo ya Western ase eganga yabo yo kwerigeria chikura osokwe ya kerekoko maega yogo chamo litkolia Jumapili imensemo ya Bomas imeyomochio Nairobi. Ruto nigateba buna ogo chamo nigobale nekirenga kyogo chego kinia uchumi imense ito ya Kenya. Kolende omorikito Ndemo Steven was captain 001 na wataroboti rwa senchera yoboikerano. Nataka mjivunie Mudavadi. Naomba mjivunie Wetangula. Amma tukatano maigere vyama vya Ford Kenya ANC na UDA kubwatana ime ya Bomas inseyeli ya buli ya Kenya kwanza niga ababwatani abulero baira siasa sensemo ya Mount Elgon na Malava abwasa mu bwarogongo rwa Western rwanyara gukwanerwa bosi bwabochorio bonene. Sisi kama jamii ya Waluya tumetumika sana kwa miaka mingi. Na nyinyi watu wa Malava mukaniambia niende nilete Mheshimiwa Musalia Mudavadi hapa. Mulisema ama mkusema? Mumemkaribisha ama mjamkaribisha?
Kama umeona ma-DVD na Hasla wamekaa pamoja na Weta, hii Western hakuna pahali mtu ataingia. Si ni kweli? Chinsase chia siasa nigo chia mesa kiandage 10 abwase Wetangula Mudavadi n'ababwatani bande ba William Ruto bate babunenga kiyogonchereri siasa ya ikire na kwegerera emeroberi ya uchumi irabakonye Abakenya. Musiyumbishwe na walagai. Huyo mzee kutoka Kisumu sisi tulitembea na yeye, tukamtembeza akapigiwa kura. Alipoingia kitu cha kwanza teke kwa Weta. Mnajua ama hamjui? Akapinduka teke kwa Kirisi wa Malwa. Mnajua hamjui? Akapinduka akamulagai Musalia. Mnajua hamjui? Sasa mtu kama huyo ni mtu wa kufanya kazi na yeye. Tumeshikana, tutatembea pamoja, tutarekebisha uchumi wa Kenya pamoja, tutaunganisha Wakenya wote, tutahakikisha sheria inadumishwa. Na mimi nataka niwaambie, Kenya sio ya mtu mmoja ama watu wawili. Wale wanasema tubadilishe uchumi, kwanza nione kwa mkono. Na tupange biashara yenu kwanza. Na tupange kilimo kwanza. Tuanze wapi? Hapa chini. Ndio tuende juu. Tuanze bottom. Alafu tuende up. Bottom. Bottom. Wapi watu wa bottom up hapa nione bottom up. Bottom. Ni gavana siasa bagendrete gweyakire kuko chinsemo au emetinye tano ne mobosi bwobochorio bonene elio kwene kibunege kabu kyabo gie chikura ngeichore ginko reporter getaseni kia Ndizi TV elietaliane Ndemo Steven. No muraiwe kiama kia ODM Raila Amolo Odinga nigabona atebira basubati nigabagwenerete gusikwa na kwewa masikania babuna montonde bwensi nigaboigo Raila abolirie Abakenya tibaba isa kweba asibarule barabaisa gucha kuirorera amamacho nigayakwana yachingaki aikira na somo yigabwa matanga wokomoenia mamo mwabo omukonyi bo mugabana we county ya Nyeri omosubati Dr. Caroline Karugu. Respect our ladies. Give our ladies space. Give them an opportunity to contribute to the development of this country. Because women are capable. And if you have a woman as a deputy, respect her and give her rights. She should not be having a deputy governor and she's working and they're not paying her any salary. That she has to go to court. Shame. Shame. I wanted to say this when the governor was here, but anyway, he had agreed that he has now asked for forgiveness and that he's going to do what he's supposed to be doing. But that should not be an excuse. Say, don't disrespect our women. Our women must be treated with the respect that they deserve. They are equal citizens of our country. They pay taxes like everybody else, and they have the ability to perform just like men. If you don't talk about history, then you don't know where you're going. You must know where you're coming from, where you are, and where you want to go. We are having these kind of problems here because of our history. That we were once upon a time colonized. Land has become an issue in our country. People still live like the Europeans used to live in pre-industrial society. Noyo kabeire omoteneneri gosomo regional commissioner sensemo ya Rift Valley George Natembea na nyarako wakagoswa asekia magia Democratic Action Party of Kenya abwasariganigwa no muraiwe kia mekyo yubo igoro mobunge bwensemo ya Kanduyi omoske wa Fula wa Munyenye. Natembea nigatebire buna goseniga etikitie miremo amatuko make aetire na goteba buna nigagocha kurigia ekerego kyobo governor ase county ya Trans Nzoia weterekia mekyo ya DAPK. Sisi tutaendelea kufanya kazi. Tutatia bidii katika kazi zetu
bidii katika kampeni zetu, bidii katika kutafuta kura, mpaka tuhakikishe Mheshimiwa Raila Amolo Odinga is the 5th President of the Republic of Kenya. Na tuko na jamaa hapa tunataka atembee na hawa watu wa Ford Kenya kabisa. Mko tayari tutembee? Mko tayari tutembee na natembea? Hebu nione mikono mnaosema karibu natembea, karibu. Ndugu natembea. Tunajua kuna wale wanasema mbona umeacha madaraka makubwa ya kurudi nyumbani. Lakini nataka nikueleze, even when your nation has a crucial match, hata ukiwe Mariga ama uwe Oliech ama Victor Wanyama, si kuna wakati unaitwa nyumbani kuchezea national team? Kuache tu mambo ya kutisha na watu na kuleta siasa ya vita ya watu kupigana na kumwaga nini damu. Ikuwe ni ideas ile ambayo ita transform maisha ya watu wetu. Kitu tunataka ili tujiunge pamoja, tuaje mambo ya kupangwa hiyo ovyo hii. Sasa hata ile mambo yamefanyika juzi kwa chama cha ANC na Ford Kenya. Nini ilifanyika huko? Nyinyi mnaelewa nini nimeelewa kule kweli? Watu wana compete, watu wanasema they are presidential candidates but they are holding joint rallies. Nekiombe kia National Transport and Safety Authority NTSA nigo bano kia rure omubaro w'abantu banyariko bagusirio bogima omutinyo yo mutangani weika chitariki emerongo 25 nigo giatebire muna gwetania abantu 13 nigo basiririo bogima ase omokonyi bo mo director w'ikiombe kyo Duncan Kiboyong arenge na yaiga ari gukwana. Beginning of the year, that is this January all the way to 25th of this January, we've the statistics we have, which we've gotten from the National Police Service, gives us a figure of 349 deaths, and majority of them are the vulnerable road users. Here we are talking about pedestrians, the pedestrians, the border cyclists, motorcyclists that is, and their passengers. And that contribution is about 70% of road traffic crashes. We always say one death is one too many. So currently border deaths are up to 40%, having risen from as little as 5% over 15 years ago with the current about 40% contribution of all fatalities. With different stakeholders, both within government and outside the government and development partners, whereby we work towards having a better data system which integrates different stakeholders. As you are all aware that the data we get most is from the National Police Service, and we do have other data sources from the road agencies, especially on touching on the infrastructural component. We have data from the hospital where we're talking about injuries, also deaths, and different stakeholders, including insurance, on the cost of road traffic crashes among us. Na basacha babere nigo babekwa byara n'abanyanyimbo ase county ya Busia maega yo gotoka bari na magunchara ye chinchogu eyuere mamincha neri chiko nigo babwata magunchara arenge chikilo emeronge bere na isano nemo echichisa ine shilingi milioni kianda nuguta eyemo kwene kya yo no mo deputy county police Stephen Kimunya. Mkono wa sheria naweza kuwashika na pia naweza kueleza wananchi pia waweze kuendelea kutupatia habari. Ayo ngati yari na kwareganira mwancho murigereria na ko yaretera senchera yo boikerano Ensa Eyemo kolende na ndumira 90 chikoraga chinse sato chabano botuko nkoretera mange a senchera yo boikerano byamano wachora kurigereria ya gweteregeta seni kya obwanchete kya Ndizi TV andengwa kambi ya mono asibali bonstwa bwatera na kwena kya buna yansi agocheira senchera yo boikerano byamano Petronila Mokeira na Janet Nyamwamu asoko bwatana amotwa bwateranire na koletera mwancho murigereria maganaya asenchera yo boikerano twara oburigererio bya ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita.
TV. Ubwansu bw'omugusa.